Mama wakwaba aha GCN page so mini ede Adwoa searching. And then the day the kanya with the ATM ya mesro na wa subscribe to my channel. Now don't sa emia bell on so ube a notification. And it's an new said betum ya ube bieti and as ube bia share ewo GCN page here. Honorable Addo Dompre ena okase na eden sem ena honorable eka ne sem a okay na ne se eye honorable Adwoa Safo a oye MP de ma kwabrenya woman oye ungrateful ade enye ne fe ade a his excellency Nana Akufo Addo aya mama mi bebrei na ansoneni wa appoint Ama minister as see ukasa Ghanafo etie Ghanafo ebu aside oye MP no osanso ekra post kese anya asem keto akra na sa dibie nyina his excellency Nana Akufo Addo ede amawe un appreciate e na wo tete ye honor sorry his excellency Nana Akufo Addo o tete pape epese ekum pape ni na enese asem no emu enchiremu ne adofo ye beka ya 2020 abra ye to abanu ewie no Parliament House eye pinso ene ntoko esisi won ya asem keto akra anyway bo we na wait we na we twa ne yonku blade na ade ani na ene se NDC force omo ene omo ye majority e wo Parliament House ena NPP fo nso almost omo ene omo ye majority e wo Parliament House enti no Parliament House wono me no na ye ni minority ni na ne se NDC fo e hwese 2020 abana ye to no omo MP seat no omo wini bebre na nyame encha de NPP ni bako stand for independence a otumi enwini enti no emana NPP fo ena omo eye majority e wo Parliament House na Adwoa Safo nso eye MP e wo Parliament House na nanse ensem ebetotodwa no enya de a eye NPP fo de krani na ne se eye honorable Adwoa Safo a ene nano Parliament House ho almost Adwoa Safo amba Parliament House Addo bi representing no ehusem ebeye bebre yentwa na engu a yi levy a abeye a NPP fo pesel omo edeba na sika ba oman mu no mutumi de oman no ho yie no NDC fo so omo nji ntumi nde enji ntumi ochina na ka omo nji ntumi no NDC fo omo ya minority nka NPP fo no omo no omo ya majority nka omo vote ya eja yi levy betimi abaso na ya honorable Adwoa Safo on obeba Parliament House o ene nde no na mabrochi eche na otini kem no oye video so oyi ho na hio ahye NPP fo ahye honorable Kennedy Akompreko e Japan ni baby mama ono so ababontin abeke kanadwen de akere eye honorable Adwoa Safo a o kire se wanu no ho kra so oye campaign e de ema no ni na ne se ne mba no eya no mo se daddy please help mommy na de ade anti no obeboa no na wo abeboa no wanya seat enti se bra Parliament House na won shembra house bu e wonko na e wo sensem mu na e honorable Addo Dompre ababontin abehwie egu honorable Adwoa Safo no so aka na dwan ache ne pa o che so you grateful ni enti nsem a honorable e de etudwa duty dia bada bibi twem pa obie no ya bofra bibi twem onwi nkwa kire yiye sabe ensa ema waduan no sa ansa ne ntwa fi ho ya papa Akufo Addo wani wabro kra sa Adwoa Safo e ka no kra Akufo Addo ndi na bro kra me da no me man fato ho and I am a personal me ni Adwoa Safo ni wura parliament kwame yefa bibia ntonche bottom line yenya party for yenya ye babunu wo ye team ministry ma minister of procurement wo nko ye team ministry ma wo ye wi afie ne say ye wo deputy leader in parliament it is all one kai obekai say e papa Akufo Addo ye bia mane pa MPP party ne so do me kwa benye look at the question population inti ye ni aba e ka kire say oba bia ni MPP party ni mu do me kwa benye obetimi agina do me kwa mebjamfo anamu e ka no nko ana nti ya asembe boni be pa ni aye nti a odi e fata kwan we so me de baka se me position no pass chief o mbra me de ma no na ma kokoti ai mpacho me bo nti che se ne ba ne de de watie ne de unim no odi aye kekeke kwame ensem bi wa ha kwan onye ensem ni nyina na pese me proso egu ho matiase but me de maka ne se so owo tibu a onwin no nsan nwin biem no hu se enye aban na odi na bro
ono ankasa ne dache aponchi abo aponchi o jane nan egu dan ho na odwen so o sai ni wura dan ho onim so ono ane to na o sai no baby edu no kamene na nka mesu nka whole day mesu pa because your party you aka the whole day obesu me say kwame koma your party you kan ya bakosema enkrofo na to bia na awrefo akame enkrofo kan ya bakosema enkrofo pon mo japade enipa bi ewu enipa bi ewu enipa bi jamobusia ho edwane ko exile ye ka se ebubo bodin ade ba kyenyen ena enkrofo ko din jamomoja ko ma party we kwame maybe by you lose election. I think the 70s, 79, or maybe you lose election. Yet now opposition for 3 decades. 30 years. Yes, our tradition was in the opposition. So Jorin, ya branka company for support for my man. Yanchi by Babia air to us. A Juba Palm ya to us, and the impeding for carcass of the woman said, ye be a twas on the Kutokani about 2 years. Now about 2 years and company for a D kind of in case I should buy way and Modalia in case there will never be a party called MPP. And I said the New Patriotic Party or and I said the Danko Buza tradition for you to even become a member of parliament on the ticket of this same party. That's how to be a party way now think the so good party way so and Crawford Yawo, Crawford Juma, my bread, and Crawford Chom home me at Tom with Japadia. Now to me, yes, I dear party, and yes, parties. I dear say, no one ninka ye. O ninka ye, now I make canon. And come me just a funk, whole day, Cabesua, Mr. De. Now, Kola serve you say 8 no so, egu ho. This was the conditions of our policemen. And Crawford Mushe uniform every day to protect our sovereignty and to protect, to serve and protect us. This was their condition. Ubehu police ni sergeant pa ahome bon ho de tie sister Cynthia welcome. Ahome sen ho de tie ni. Nanso watumi abomoden a etumi reason emba but condition ni sika akro obedi ne kura no akoka akamu emba. There was so many things I need a police for come. And unti a ho kire no koba ya mane be yes ade achale aden na me chini pa na menje bribe na ja at least manya hwe kura no me kofie na metumeje bribe 1 million ya metume de 1 million no gba akoma kopem se me sika be ba me dia no be ye dia me de be ye a ho kire ne ba ya me kodu bribe se afi kura de bribe no kura de ye ji afi kura de ne aye na high sense ya titi su say who ya ye Ghana police bribe no high sense ya titi su who akosura na 1 Ghana cedis. E to da we nya bi amana utumi tina wo ka mu se we seize car no cause we nya bribe amano. Police ni o obo badge ni din bo ho. A esan ko wo dignity e wa atade na o hye ni mu. But e komo a aban bi ma ni di e police fo. Akom ne akwari a aban bi ma police fo tena aso ntino na police ni e committee illegal or committee bibi e illegal se wo je bribe ne badge wo ho ne number bo ho na nimu da ho o se on mine wan fa mana wo sizi card wo betena ka num so akopim so de be ma no because wanya sa wo kofia wo kodi den wanya sa wo kofia wo de dian e na ekobo akohoma aban so a wanya adwuma ama no esanka aban tua no Mama papa na abai no e de police for me say it is only under NDCO nka security agency for so de anka mokra de anka musika omote ne kan security agency de anka musika ye ten ntem it was under only one party be a police for sika ka akam yentua ye ka yentua ye na sankrofo we ye na wunya Ghana ni